Saskı mağnagı nürgün tılların keriyete üyehe bülüteği mağnagı nümerdek nürgün oğu huyanın sana üseteste ciyetin bastakı sıvayalara ünen tağıstılar. Sihili üyehe bülüten behige korrespondent Evgeniy Taytonov. Улускине сыллатаган нехилек кытытнага билилях микрорайон улатан билген номно үстөл багараксан турар. Манна улускинитен тейчи тимир көлө сырыта аяк сиргер сибеhe салгыннах оюр быгар. 204 местелах аныгы олокиди белгере пети толоро катчылылах саңа икке тастах тас ого хуяна тутулар үйөрлах түгенигер биги мекитти хабыт. Үһәбүлтәгә бастыгын юрдак нургуһун огуяна, отут сыл кәреңгә кетеспит кен коң сырдык саңалы көрүләк җелере бүкүн, хатын чарың быгар саскыман эгин нургуһун тылларын керете, бастыгы сваялара үнен тагыстылар. Бәйте хайдар санаторий курдук, хирге түспити биттемит, ота Сергейга көрө хҗабыт. Бейкелен көрбүппүт, бу манна комак кутуллан эрдәгенә, онтон инне бу хирисе бүлән хҗабыт. Үсетәстәг 3 квадратный метрден таксаеннак тук бар олоққа кибит аныгы технологияны туһунан тутулуктак огуянын тутутун материала барта белинги тургудан тогонагыз бырган келен турар. Вот проблема-то бар, ЖКХ проблема-то бар. Олехин бихиман автономно бәбит. Эби чахнай үпкөрөмөт котельне тутокпут. Быйыл хайын. Онны газопоршневой генератор, 2 резервный генератор турурокпут. Десад үлега быйыл уже холбонорун курдук. Эхилген уже белемнен тутарык бут майыг график быгытна. Улуска үстериттен сетелерге дере оғылар бары уһуяннан качылылактыр. Оларын буга телтелере үкселере аспыт үйга тутулу бут мазделер. Буга уһуяннарын аныгы олоғы дебилгере пети тутуларынан сол буй үлелере улуска септак темпенден бара тураллар. Евгений Тайтонов, Александр Дамов, Саха телевидениете, Үһәбүлү.